mulai toksiji. Mabur. Tolong. Kayak air loh kan. Berapa tu? Bul. Aduh, buang kata anak-anak apa mati kayak. Orang berhenti ya baca ada nelayan lah ya. Lu, ramaku bemelu kan. Weh, sige na ko loko ko. Ang kerja ko smooth ta kay. Weh, kata-kata ko ala yung. Wong wedon melu ya. Weh, sige. Langsung ngombaknya rata.